Kemana ya anak aing? Udah maraban-maraban laut acan. Aska, 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 Aska. Anak aing teh udang keneh bae. Es keneh bae. Gerak udang, geus berang. Udang euy, dan maraban lauk geus berang. Jam 11. Udang. Dan maraban lauk, lain naon? Loro bae. Ih, ayeuna naon goreng si maraban lauk itu? Wih, kira aku ya jam 12. Nyeruk gitu ini. Maraban lauk bisa, maraban anak tuh bisa. Gawe-gawe pusing. Beli pelet bisa, mere jajan tuh bisa. Aduh, mau hirup. Wih, aing can sholat dohor yuk. Wih, aing nakabalik ulan lah. Lah aing kita kudu mandi. Hei, Aska, kemana? Kabalik. Geus nu ade we. Alhamdulillah, anak aing rajin amal. Boga amal teh. Boga anak nu soleh jam 11 geus ke masjid. Ayo guys, berangkat ke jamaah. Ayo berangkat. Woi, buka woi. Naon siluman kuncian? Dikunci gitu. Dikunci gitu ku dia. Woi, kakunci meureun. Ayo orang sholat berjamaah. Ayo deh. Berangkat. Allahu Akbar Allah sabana Muhammad Rasulullah ya Allah salah ya Allah qomati salat Allahu Akbar asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bener di kumata. Jangan gitu aing. Oh, ada main mah. Gerak mati. Allahu Akbar asyhadu Allah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya salah ya falah qomati salat Allahu Akbar asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wih, bener banget komat. Lagi? Iya emang tuh bisa komat. Ayo Ustaz, ayo komat ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi itu bisa komat. Ustaz, belum komat. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemana ya budak? Tumben-tumbenan jam sakieu. Jam 11 mau nyamperna. Biasana masak nyampur bae haliwuh.
kemarahannya budak.